S obzirom da su opterećenja velika, postoji ograničenje same težine pilota u ovakvim akrobatskim letenjima. Masa praznog aviona je 682 kg, a maksimalno opterećenje može biti, dakle ukupna težina kod poljetanja, 952. Aviona Extra 300 i akrobatskog pilota Branimira Ambrekovića. Avion teži 2617 kg, dok je maksimalna masa, dozvoljena masa prilikom uzletanja. Koje očekujemo da povijesti kroz koji trenutak, jer to su zadnja 3 broja. Za komandama. Naravno, komentirat će i program koji će MiG-21 raditi pred nama. Evo, kao što vidite, helikopter vam demonstrira ono u čemu je bolji u odnosu na avione. On može i letjeti na mjestu, može letjeti u stranu, a može letjeti i unazad sve prema potrebi. Da, baš tako komentar. Kakav bi to policijski helikopter bio da nema policijsku sirenu, jel da? In a few seconds we can see the look made by the pair of the Orliks. Sad možete vidjeti kako piloti ratnog zrakoplovstva Poljskog rade takozvanu petlju. U ogledalu, odnosno jedan je na leđima, a drugi je... In inverted flight, Colonel Dariusz Stachurski with Captain Anja Lach. Što da vam kažem, baš je društvo fotogenično, jel da?
Nekoliko tisuća skokova iza sebe. Eto nam i hrvatske zastave. Zastave. Inače, nećete vjerovati kako se ovako u zraku sve čuje, pa će Badobranci čuti i vas kad im zatlješćete. A slobodno ih nagradite pljeskanjima prilikom doskoka. Zasad je još uvijek radno.